Samoa, lo tunupele. Every time wagaga yamtewe. Oh, what you do for him? Hallelujah, what for tomorrow. Tamaile fa Samoa. One swing ole na leta ilua. Na amatia ona pepe alfa ape abatuma. Ole silimu mo fa ya oeta iletua. Ole Samoa. Ia joy o follow from malo atu Samoa le folau le nei vanga fo o le fiafi. Ia o le nei aso lua aso se fulu le lua mansino Julai lua fe lua se fulu le lua. Malo le fa toa fa malo le nga lue malo fo le folau o a fo tiu te mfaiva o lo pale fianga iai o e le nei vanga o le a fiafi. Ia mai lava fo le tai au pe o le fato a fatutu ilunga le nei a fiafi fa malo atu mo folo fantu va fa talo fantu Asiata mre o nanga le tatou BluTV le nei fo ia fiafi ia e wase me fo ilunga pe au manga ngano le e tautua lo Taupea malo o tau mamanu ia se ia pa ia se taimi o le a fiafi ana nei malo le tawatai fa malo le nga lulue ia fa malo fo ile tapu tapuai o le lava le faiva sa e fita itunga iai pesa e polo mamao ia pesa e tautua tua vai ma tua lima le nei aso ia pesa e faifo ile faiva o tapua inga fa malo mo folo fantu ia le to o na le nei foi vai ngole fiafio programa masani o le Tautai faiva si o tanto o tiro a e manuia a e male manu malo ha e foi male fiafia io pe le maua lau manu na tuli le nei aso e ia le teritorunga ia e to e oso foi la ma la matai wa ena fatili e foi la io ni se fuanga pe fa pe na sifo le nei aso e le maua le mangu le sa e tulina io ai ole foi le nei manu se manu le ipo se manu le a talo fa mo folo fa tu ai sa mole tu pele loto le nganga ia po fia foi le atunu o le atu motu o le sitete ia po le tulangi o lo e mahua mai le au nanga fai pea le BluTV le nei vaenga o le fiafi talofa o folo fatu ma fa malo atu ia te oi malo le sa ili malo e mai se lava Samoa ia tunu ui fafo ioi i usila au se Talia Amerika Hawaii atu moto le Pasifika e Peofiti o Tonga ioi Tahiti Cook Island Vanuatu Kiribati
Io o fea lava tu moto le Pasifika o le tala fa auto ai ia le sailinga maloa tama fa na wa Samoa fa malo atu le unanga le BluTV le nei vanga le fiafi mo oi ia nga te le fa pe o le te ia tu moto le tu Asia io pe io Filipinga le autalai ia o missionary ia o uma unanga nga le malo ia o China, Korea, South Korea vai pe le sisi North Korea. Ia Japani, fea lava le tu lang yo Asia. Ia initia fa malo atu mo fa talo fatu. Ia fa solo atu ni tatu fa talo fa le atu Europa. Fea le te mafuta mai ia peletania tele, ia lui fo ia tu no fo ia le Middle East. Ma so se tu Europa. Atalo fa mo folofa a wa le fingo fi o le wa mafai ona tanto feilo ai mo tanto afaitasi e o penga ta failangi ni ia wa faile masau o TV ai ala tunu ole tulanga ma o fale ma le lo lunga ile fa teknolosi na yo no po a wa mo ia le asa o TV 1 TV 2 TV 3 ma to New Zealand ia ele klopo tele le lanto wo ai tamala ia wo fa ngai tanto ya unanga fa pene na o to ai lungo lo moenga o fea lava ia mai mo mai li tūlanga o proklame faingo fi e te le lava le fesoso ninga mai se tama whanau o lo ta se ia tunu umamao ona o sa ilinga malo e le ngata o tautua whale malo tautua whale kalesia ia o maunga paa o mau paolo ai e fia ni tama Samoa o lo whaia vai Asia ia lo faingo fi wai o tato uma o toita o fia ni tam ni teine Samoa wa tala ngafa Europa a fa pe o lete mai mo mai omi mai ai le fa pe o leke omi mai ile o tarapo mangele e fa mai o lente o tu pai a tala fa mo folo fantu ia po fea lete ia pe te mamau pe tate felantai pe tate next door ia mai se o tanto tu no pele o Samoa fatalo fatu mo folo fatu se temi foi tanto wafi ia fa ilo le seunga ma fatalo fatu ma ta ulo suafa ma fa ilo le atu moni le te mafuta mai ia mo yo na tanto fa filo ai oi lungo proclame ma fatalo fa mo folo fa no wantu o to paia mo to fainga ia upo masania ile atu fa mai antafa le malama i sawa ona malamangia le ona lenga o le luma fale o le pai o le teine o na fanua ina fili ma pulitu le tawilo ai manu o malo fusi leo le fau o malo e lawa le fiso e lawa le tolo ai ala tasi uma tanto le maunga yolo manantule no fatini o tu sala o tu sale vea pa tupu ai ngoe ai ngo papa ma ai ngana u tafaifa malo le soifua lau le malo le soifua maua feo yo le tala le lei fa fia ngai nga tulangi o toba tapu vai tasi ai pa ia mama e le onia mato tala e tau na mili fa uai o pomoni le vaia awa a faita tau te oi a tala fatu mau folo fantu asianta so o se fata faita ulanga fanga solo le tanto fata lofa ma lo la vaiante o tau Samoa ma yo nao se yo nei a tala fantu mau folo fantu le nevanga o le afiafi tato wafela bo ma paanga mai le BluTV ole au fa le mea ole au fa le anga mea ole au fa sa wea pole lava la le tulanga le te ia ilunga tanto o nanga se le momo lo fa yante o le tele time al talo fa le fionga ya le sa antafi ia male totonga po le fionga ya fanene le mafuta mo kile lo se po la Australia ia le fionga ya le sa po to te liu mai le fainga malanga ia fa pe na Australia lava fa malo antuma fa talo fa tu proclame le Tautai coach Alessio Petelovili tasile nei coach au le te vai nei o me tu foi me nei coach Sofia lo tafia halu le tati ko lengi moka i lo vai tu ele nganta e matua silimi paku mai masol coach tu au le se vai ku le au mau me fa mai sa usanga personal trainer po sanga coach pie kau ku mai matau fa vai mai lela mo wala kamo Alessio coach la le coach le fa talo fatu o te fa malu lu foi coach pe au tau le fa maoni atu tanto ko le nina
Io a o le lava update ala usavali I tai au. E hui le malulu o te ala po au te tau fai ina ia maua sina kilomita fa talo fantu a inga sione ia mare tau mavtanga le vanga le fia nga tai lea o tupua lau falilino fai masasa solusi a talo fantu malole soifua manuia friend ta vita talo fantu sis ia whatever fo ia so ke loa ia io nole fa to to ia tu lea ia afaite mafuta mai lava o wo mai mapaanga masani le tanto BluTV Rachel Sabina Stowers ia ngata ilea o le tautonga malo lava le mafuta mai fa talo fantu asiata kamala ia ele mau tele a mei le mafuta mai ele o sesia ku ese o manto ai o manto vai fale lava na frenta vita le Blacktown isini au sentalia a talo fantu ia talo fa waso talo fa le uso le mafuta mai West Auckland na ilea ia o le uso le fionga fonoti tu po iliafi le mafuta me mare tonga ya mona male no falo isini au sitalia ko kele la usingi re nge iyo malo lava le on sai malo le fanto do mave mare to mafutanga malo lava le on sai malo le fanto do ya enchi isako ngata ile ngalo ense misi mare mafutanga le vanga le fiafi atalo famo follow fanto se uso Matthew pitovao mare mafutanga stu talwena avtaile mafuta mai ia ale ngata foi leo le sunga ya kensi I o malo lava tasi nei wo mai le tanto unanga BluTV malo lava le onsa malo le fanto doa tama sasai oi le mafuta mai na ile panona I self okilani malo lava ya to Washington so nombre to tele o to le mafuta mai se foi la le to fa ya va tu ua io por telinga ya to lupe le mafuta mai ile dei vanga le fiafi malo tu Samoa le fa to se foi io le ainga golita Joane went mal to foi mafutanga se uso ya leva mal fa na le mafuta mai le lo I Hawke's Bay le no fuanga matauti o le app atalo fantu asiata mare proclame malo le fanto to sifalome from Wellington yanga tailea o si uso io la fionga ya mwangu tia rose lo se come dito ia utata una faisi na iputi o mai lo soifo io mai lo songa le pesela wiloa ia se aso foi que saudunga ia uso tu sau pese a wale mamano le dino June tui ia wo lava mpanga mai le tanto wala leonei mai se fo songa Johnny Tautai mare to mavtanga Willy Bula le mafuta mai la lo ile oile melpone au sentalia ia le mafuta mai ai po ta mai tio le storms io ia ngata ile o kenese ia malela to fo mafutanga ta lo fa uso ngata ile tua I dai le to mafutanga Jenny ale ta lo fa ile fio ngata fa tua le mafuta mai ile lo I Wellington le ngata fo ile ia o uso ia ale male no fo ala sana ma lo le fa to ma lo le mafuta mai ata lo fa tu a laina tu yang ma mafutanga ngata ile ia le fio ngafo ile papa la ufionga le matautia ia por fionga le fu ia ili te fa ia sianta ma lo mafuta mai le vanga le afia fikava mo polo ma to mafutanga ma to tele la vo auto o follow fantu le vanga o le afia filungo le tanto YouTube channel ma lo le fa to tato tu na initial update tato proclame le vanga le fief ia ma faisina tato tala tato faso ai na inicio vaenga kuku ai ma le tu la mai samo ai na inicio update le vanga o le asomo ma to la vai ni usila ia mai se foi le fa fonga ma mai se tato tu no I fa fo antu o tero ia na meio le tupu ia ma to wa foi lo to la usila fia o le wa ngulu to tele o ma to nei au kilani ia motele fo yo tala fe ave I lungo social media se matulang o penga o fa mtalanga se ile fale le ta o le poro store po le liquor store io le nai pemi wa se sila mai le antale o le la o le fale o lo mua la vale nei le ua mai lunga I tu singa me si tono le tonu le nei o le fa ya kamba fo ile le after pay io le o fa tanga ile tu langa le after pay io e lo fia uma ya ile wali io muripola tama fo ile le after pay o na tele o si le fia tele le meta o le after pay o le PC app fo ile le PC company o company va ngale o le after pay tu sala o le tamale a konosi ia il vaenga lea ona tango filo le vaenga lea tutongi lau fa tau le likasto ngai la kuno le piki mai a wa uma ka kungio
o ke kaule ilo wa o tele inu tele fia o ina mea awa uma lava tūlanga na ela tūlole o e piki mai ai kongkongi o e a pio lai te sau ka mai long iyo e whapena maka ukia me o iai whainga e mua nge whai iai ko mengi ko i ia lau tamama e mua fo iai o le vaenga la o vatua i leanga o le o ngungulu ai ma te le ai li tala noa le o whai o le fo ilai tai mua ai se tasi o o councillors tai fo ile fai tu malo maunga kia i Mount Wellington ma le whaasolo tuai i le tūlanga le antamai tai fo Josephine Bartley o ile taula mua i le tūlanga le te e atu i le whainga e le te tauna whaatanga ina ai mai se lava le tūlanga tau liquor stores tūlanga whatauino le ava malosi te loe to tele o tātou o le whaonga ina le au nanga le o le afterpay e mawhaila o na e alu pa pe o lava o tau mafa o ai uma lava tūnga whapena ia ai o le whaonga inga la ar kamale alo no winga e le ko ye se ko e popole le tūlanga o le ai oni ava tau mafa i whale ma le tūlanga o le whae te tenga le nā le e mafua i ona langa le whina ngalo o le tamaita i lea o le la tofo o le poata i Mount Wellington ma le whaasolo antuanga i East Auckland ono o se tūlanga i tau ata mai ai le ono whaatupula ia ai o le mau whaafitauri. Kama fo i o le leu tu vale o ngā ta lepe fale i o lima tango vale. O mea o mai e whana nau mai. Ia pe an whaape wa whaingo fie o na access le tua tele. E le tūlanga lono ingo le ama wai fo i mantama fo i lele. O ngā mai ana songa fua tau lesi a songa fua tu lou le whaafunga maua le antunu. Le alala lea. Ia o ele te mafuta mai. Ia a whai e te roi o ia te io ina le tūlanga. Ia, e pe ana whai atu. Pule asta fune le lalon sa a whape te sila fio o e te ia ima tūlanga uma. Ia, e lea whai na lau tango omi mai singa u komengi. Mana ia foi. Tātou tatala noa whaasoa i programi o le ne fiafi. A whape te io ina. Whai mai singa u komengi e te lango ai o te io ina ia. Ai a e le io ina. Ia mana ia foi whai mau singa u komengi. E whapupu umai tau parkalafa. Ta sila na maenga o lo tupu ia manta ukilani. Lona lua. Tama foi le fa mai le na tau le u failo mai le u sau tu tonu tanto i New Zealand nei o le monkeypox. Io. Te le lopo le ai sau fa sa mo le lei. Omi mai runga la kaku su e se fa sa mo le lei o tama le o le monkeypox. Io. E sa le faitala leanga. Io. E tu le tu ai fa fo man tanto live pe fa uma sala me fa ai fa mai sa fa mo le lei. Io. O le lua cases confirm i to tonu o New Zealand nei. Mana tu fo le case mo le tanga malanga mai Peritania. Ai o le case la le lona lua le o fa monia. A le saule le su engam fa matalanga so fo manonoina. Ele o ia se so tanga o le case mo ma le case lona lua. Mana tu fo o a ungar kamalea. E te mau hai lava atu ai ngā symptoms ia sa e mau ai COVID. Ti ngā fa solo atu le ulu. Ni niva fo ilele pe fever. Le vai. Ai la ma fa popong ar kamalea. E sa oi martama na e mangiso atu lo tino pe mangiso. Mamango pe tau papala fo ilele. Ai mana ile va to upu fa faingo fie. Iyo. Ia ape mamango fo ilele i tūlanga e tau show mai ai la tūlanga o le pau tu lo fa fonga zam le la olonga lua ke se sol tamale tu tonu o te rone ai o le tau fa ai te tenga ngata le ai tangia mai ai ele fe so ta ile kama mo le ke se mo ma tamalo no lo no wing o I coffee o la e akangia mai wo le vana ta milo si ile o monkeypox tonu tanto ya ale mana ia fa sa mo ile usa foi lang fa le na asiata o le manuki tu tonu le pusa po le la fifa monkey con le pusa ya le na ale tu langa na le wa ya ini so update to tun man lua la cases e fa ta la fonga ai te lo la tala pita fa le ya te le to inga fa mai ila wa ia ti lo e pe tau tala mai la nga ngi vo le ulu ma fiva a tonu tau tala tu mai ai a oso mai la matama le o le mangeso fa solo ako
e faale ya atele la e matua io lo no winga a mangeso e amata tainanea e tainanea wa mausi fili lo tapatua po lo tavai ai na ona tau valu lo tau au no foanga faitele o la eva vai le langa vai la ile langa le o langa se no mai pusa monkey ole pusa monkey so vai tung manuki pa ua io le yo ngai le ile ole anga le ngana yo le matua sekia manuki pa ua ole pusa monkey ia ante fai antu ali e pe to te o mai ni nu wan sai ai tamai o manuki e ole lava tau te maua lava se fa sa mo le ia po le afo se fa sa mo le e mai tu tonu le soifo malo loina ia e utangia ma te tuina o le oi ele o New Zealand ia tatu va vai foi le pe ko kiki tatu va ia foi ni tuinga wo fai e tatu te e tuai ile tamalea ia o le fa mai e pe ia fifi mai tu tonu fa pusa tu tonu pe fa fifi fa manuki mai tonu se pusa se fulu tasi a feli ma se lau fa se fulu ma le valu new cases i tu tonu o Aotearoa le nei aso ka fiolai ka fifi o lo tupu tele le vaenga le o lo tupu pea ma alu pe ilunga le tūlanga 11,548 new cases e tu ton pe ya kaumanga ya se lima taulongo ole manuki puta papala manuki puka papala ole mana tuale tanto o nangale nei ole sponsor ma lo si le Pacifica Family Health Group dengan tailor Tasi Market ia vai ane fo ia le Maota Samoa fa pele Pacific 40 ma le tanto official tourist ole ala ia le healthcare le tanto o nangale a tonu e nga e fai ai ma fa Samoa le io manuki pusa sa ole monkey ole lori pusa sa se so tele cases of covid tautuanga ma uto e te lo tilo atu ile tada le au mai tele lo te ole mo tu nei pa for sure fa no o show wina le so tai out parlamentai ai no mo nei lavo tele isa amat e ile tada le au mai ai ia selections for io tangata nu o le mawalunga li tūlanga wa mai o la tō tui pui ai o lo sau mai ai fo ima ma state mai ai mafuanga o le la walunga lava papalangi so o tu ai ma oli manisi tangata no Asia o le mamkwa mawalalo al Pasifika lai pe mawalalo ai e uia fa pe wa Ausia e ni usila tūlanga fo i pasene le na yele mo mianga ina ia tatala ai ile foi tau lava ia mai tangata nu e maua lalo le Pasifika antoa ai sauai la matulanga fo i o mafuanga ei o mai fapitoa e afuainga le kui ai saunga e lawalunga mai Pasifika le tūlanga o le o taritonunga fa le nganga ai sauai ai fia se o tai au tango e mai lunga le tatou tara le o la lawalunga tu se tau mai mafuanga wa manatua o la fo o fai survey fo ile ma fisilingia e ai se a wa le tui ai e ila isi o tūlanga e fo ile le ono o tūlanga o mai onga mai tu mau ele fitoi na i male tui e fo inisio ilanto ono o tūlanga ile less understanding tasina na vaenga e lanto te e le vai lo lanto malamanga o le si vaenga lai sauai o ilanto ele lango le fainga malo tasile na reason iyo ai sa wai la le reason la wa lunga mo Pasifika o le belief o le spiritual side lo no wingo tu langa fo ie fa le te ditonunga ia a o le la wa tangia mai ele me fainga e malanga tu fa le failo tu pui ia na tu atu fa tuanga yo o tafa ia i tūlanga le na au te role o e wasawa ia maanga ia le fula monkey ia pe tauia o le monkey pak
Paku pe pau. Ole ala. Ia. Por bacon monkey. Ia pule asta fune ia ta te fa te taliwa e mo sa o mai se fa sa mo ngale. Ia mai le tulanga o le soifua maloloina. A le tulanga le na le te va ia tu ia le monkey box. Ia le tulanga le ia. O isi tanto o ana neile na whawhilo ai ai le fionga tama i pāle mia ma le lanto au malanga pāle mia o Samoa le fionga le Saufapito le fionga fia mea nao mi mata wha ma le lanto au malanga I le fono tanga fo ile anona lima se fono ma le tasi o le forum ma le Pasifika le e whatau nui nei le antunu o fiti ia le awa maua tātou tala o la ua mai a fo i ona whawhilo ai la tau sa whaia fo I se ava se alofi ia e ila tau fo I o lo pale fia ngai alo matama whanau o le tātou patunu ua me se fo I o le mamalo o Samoa o lo o totonu o le atunu o fiti ia le sala tau lima ina le tūlanga o se ava whawhelo ina ia whawhelo ia le tonu anto le fionga le tamaitai pāle mia mana tua fo I o le fontanga lea ia a motu uma o le forum lea le Pacific la tu fontanga lon lima se fomba le tasi a lea tangia mai ai o lea na atu ese ai mo ese ai ia le atunu ule o kirpati le wala walunga ai lo lanto o ese ele o fia o le fontanga le ia on la to lava mafuanga iyo o kiri paki la kilo ko ile se atu motu tele ai maka ukia o lanto loto ia to ai fo ia ai o le na o lunga fo o penga o fa matalanga le mafuanga ia wa fo yo na fatu ese male a waile atu no ule ele fontanga le masfu matasil nei o malo fo io le Pacific Forum a leadership meeting le fatau no ina nei ina ile atunu o fiti ia male tala mai Samoa fo I telemen tupu o le tai of le sa fa motu nai ia le sainga lima ale official matanga wenga o leo ia mai se fo unanga for pui ia mare pui ngo Samoa ia male sui ampasa fo leo le malo ya pani totonu Samoa ia fa motu ina ile 2 milion no le tau o le va fo ile Coast Guard leo le afa mo antu e fe so ni ai ile le ai o se tanto va fo ile na te va ia le saunga le mu ma pui ngo tanto wa au matulanga umai borders fo I awala ia le sau antu onisio atu nu e fango taina fa solitu la fono ma faia tulanga fa solitu la fono yo tanto o nga ele ma o nga sami ma le tua fo I se tanto wa va fo ile na fa no tolu su miliona len fa me alo fa me Australia en ability ai ngata ia o salolo ya la fa to lia ile apurusia I to fangalo na ngase o to fa fo ya ai fa no manu ile fa nga malo e me sero matanga luenga ya to e si fo manu ya Tasi wale to fa malo Australia ya to mo se si tanto va e Taupea yo le na fa no matele atu ya ai peitaila o lea ua a fea tatou ya fenga lofa ya le malo ya pani ya wala to lave fo ile manino malave ile alofa ya le la ua fa mo mel tamala le 2 miliona le va ale ina ia sau mo ya va ale len sau no le fionga le minista o le far pui ile va ya sole ne te nei le mafatala noanga tu sa male to a se fulu fa tangata se fulu pe sulfa le au va leo ma fai ona ia ilunga le va ale ya ititia le me paule me ia se tanto va ia tau mo fai wau ke loa ai se to adele o ilanto o fa angotaina fa solitu la fono tanto o ngasami ia le ngata fo ila leo le sao atu ai tonu o fainga fo ie le tele ne tato fiu sue tato fiu sue ile tu langa fo ile va tu ai pauka mangime o mai tono se tanto o tonu ia o le lopo le sao aku le nei taimi ona o le tu langa fa pea o le o ia yo se tanto wa va ia enante va ia le puipuinga matulanga fa pena ia ona inisina o tanto wa update itulanga mai Samoa ai o vaenga o te mana o foile le faisina tanto ta mai fa so ile ni vanga le fiafi ele tanto fa so te fa so ai pe mai tanto fa sa longa fa business o le tanto fa so ile tulanga o cases fo i o le tau fa leanga le ua fai mai Samoa defamations po le fatau no ina Samoa le la via se tasi o li fa sala lau ia e fo se tasi sa via ma sui fo fonga fetalai e ala ngata lai le tato tala no e winga ile case fo ile le o le come sina lango
o le official finga ballot I se foi le mali o le me wali liu ia le case le na mali o le liunga e le U-turn mali e alu ele tanto faso e mai e tanto fasa longa fa business ne foi mai pa ele tanto faso le ne vanga le fiafi Talo fala va Samoa o au nanga fa se fo malo loina nei e te maua i le au nanga ale Pacifica Family Health Group e la tau te whaia, tui pui pui, mō le COVID ma so o se whamai. E la tau te whaia au nanga lau tele mō ainga. E whatau no ina foi follow-up se so o sawa se taimi. La tau te whaia au nanga lau tele wha ale soifua maroloina. Tūlanga I ngase o le suka, le ngā te foi leo ngase o le wha I tulou. E whesoa ni foi ina I whai titia le tau mawhitapa. La tau te ao ina foi peki li vantu medications mō lau ainga. La tau te whaia foi social service referrals, food banks, le ngā te ilole au nanga le MSD wha Better Wins. Lima Waimahia Avenue I Manrewa, Weymouth, e po le tasi toruono Queens Road I Paimua. A whapele me whaio na e fio mai, e me whaio na mato wantu I lo Maota, pe te wala au le numero le nei o le overu se lau, toru lua o toru. Le Pacifica Family Health Group, number 1. Talofa! Talofa, my friend. How's everything in Samoa? I hear beautiful is back. Back and more beautiful than ever, brother. People are social distancing though, yeah? Oh, yes. We're pretty good at that. And is everything open, like restaurants? Oh, yes. Wide open. Do you know if the hotels are booked out? Oh, it looks like there's a few rooms left. That's good. So what you been up to, my bro? You know, the usual Samoa stuff. Also, I can't wait to get back to see the ainga. You gotta get back here, brother. I know. Io e awana ingalo le o nanga a le Pacifica Family Health Group. Le fionga le tama te pole le fionga I angaro le mana vai whangaloa na seri. Ia I tanto addresses na lua ele nganta I lanto e lantalanta I manrewa ma le whasolo atu I takanini le ile unanga I nai Weymouth. Ia nganta fo I leo le tanto ofisa autu I Pemua. Ia awa fo I tūlanga o le tui pui I o ngase o lo po ia I o e nei taimi. Ia tala awan tu fa tele noa en tau ana ngata foi lea ia ole tatou fa ala wilo le na me official tourist io e uan to e sauni Samoa e to e tala ona tua o I mona faito toa e fesili atu matou I fafo ua tou sauni e fai mai le tali e Samoa ua leva ona matou sauni le ua matou fa tali atu aso mua au kuso palo malfanga ia a mantona fele le yantu valele e le to e tu taimia pe tasi le vai so pole ala vale tu langa le ai o le halu fa solo ako tato ia poksa ticket te fa o mai fo I Samoa e ma se e halu e hasi mama papa e mai halu vai po wa manuia le ai ngai Samoa ma tu langa umala ma tele pole me se fo ile mafuta mai na e Long Beach California ma lo le fato dora se fa ia ngata I leo to foi mafutanga senga se uma o to uma lava te pora mafutanga le yanto e ngata I leo hotel ma lo lava le on sai o ko vai le meu o ia por kala mer kama al tanto ia o tato wasiasi au la kapi ia me se tu langa umole ni vanga o le afiafi ia le tau o mainga lava fa fifia o io me se fo io tūlanga o na ialo matama whanau o Samoa whaongai no le tātou official tourist ia ina ia whaau Sofia moe ngā luanga Sofia I lo manatu malo whinangalo o tau ona e te aia lu te whau I Samoa so ia ke maaliririri I lava mai maaliririri le tele ai maururu ola le whanau I nei ai tauna ave tamaiti I Samoa ia me se o tau nai tele e whamanuianga lea tātou watu I vaenga te whimana o tau te whasoa I tūlanga fo I o le porokalame le nivanga o le afiafi ia manatua o le afiafi le nei o le tātou whasoa lava ma le fionga I le asunga le lau le mali toa po le fionga le tete whono peitai o le maua mai ia o lo tūlanga I whainga malanga leo tu le whontanga
ina I tunu ofiti ia o ma nisi o tūlanga wa mafua ina le mosi tātou o vanoa ia e mau fo ile vanoa tātou ori ei fo ia e mesi o keise se lea tu mai Samoa tātou a matala ele keise lea sa wa leva o na tuli matanga umana tua o lea so lua se fulu valu o te sema le masina lea na le tausanga lea na te nei o lea so tonu lava lea sa fate ia ile to telo tātou I tunu I fafo me se fo o Samoa so se tafa o le lolangi ia ua manu mai le loka ina I leo I se lantou o so whainga. Le fo isa avea masui komesina, pe komesina langolango o le ofisa o whainga balota I Samoa. Le vionga ia afualo Daryl Mapu. Ia, ma le tua fo ina dele le lunga malalo, e mai se fo I o le tūlanga sayai, ia le vaenga. Le ato tisila mai le anta, le la tu ina tu ilunga. Le tangata tonu lava lea, o ia le sa avea ma sui komisina o le ofisa o whainga balota. Ai, mana tuala, na tele ni taimi ona sa whaifo ilunga o la proklami o leala le wa mafua ino manao. Se ito e vatu se update. Ona wa whaisi umina whaapawhala mai wa to a tele fo. Ia, e taimi o tau mawhai e tuli matangau. Le tūlanga o le unga o le keisi lea mani tūlanga. Leala e alu o la ia tau walumanga le taimi le nei. Peitai. O le mema liele ua antangia mai ai na ua whaatau taia tau walumanga o le keisi le nei. Ia ua koe mapunga mai ai fo isi tala whaate ia lava. Matua whaate ia lava. I le vaenga lea ua saunoa ia le sa vea komisina o whainga, sui komisina o whainga balota, pe komisina langolango. Whiunga fualo. E lana whaamatalanga lea ua whaia I luma o le whaamasino. Ai mai se fo I o le whaafonga lo ia I tō laulonga. O le matua whaate ia. Iyo e o yante au ia iyo matua mata utia lava afa yo na wa e ma wo fo ile tulang e ile si tanganta le ua se ito si sila mai le anta le tanganta le la tu ina tu lunga le sunga ya e fo le ngole o le tanganta pele pesite iyo Tasi le nei tanganta lea ua whaate ia ilana moni mau. Le na fua ino mana o tau te talentala noa ili tūlanga. Sila mai le anta lea o le tanganta leo pele pesite. Taua pele pesite. O le tanganta lea. Le ua mantua ia iyo e ina anto atoa. Ma ia tau tino ili whaamasinonga. Ili whaamasino e mai se fo iyo loia. O ia e ana mea ia ua tua ia ai mamoli ai. Le sa avea. Ma komesina langolango o whainga balota. Iyo. O lea ua luatu tangata le kakaren kousi sila mangile whai melanga mask. Pele pesite taua pele pesite. Le ua ia luatu ma whaamaonia le moli mau lea na whaia ele. Komesina langolango po o le na molia. Mana tua fo. Apupu ua tu ina ia toe refresh lo ma fau le tūlanga o le keisi lea. E oso atu leo so whainga leo I le Maota o afuano I nā I nufau. E oso atu leo so whainga. Ia e mauai ni la au malosi. Tonu se potu sa olona Maota, olona whale le sa mau atu ai. Mauai ni la au malosi, whana. E le ima se whanga e leisengea. Illegal weapons. E ai le ngantala I lea, sa mauai fo I manisio tūlanga I pauta fo I ele whaasa ino li tu ngā ole eisa. E le ngantala I lea, ia o vaenga e whaiai nei tūlanga. Manisia, tele mea na mauai matua ia. Le sa tau fia maloka I nai e leo. Muli ane. E le aso lusul valuna o te sema. Muli ane le aso lua se furu whao Januari. Pato loka mai ai e leo le sunga ia pele pesite. Le ana tua ia whapea o ia. E ana mea umanei, le na mauai. Mana tuafo. Ile tōna ulonga o whamasinonga na sau no ai ia le na molia. Po le o loo molia. Le sui komisina o whainga, le sa avea ma sui komisina o whainga palo tala whiunga fualo. Whai mai. O lona whale, e whonga whale lua. E eila le potule nai pito I lunga. Le ai to tongi ai, le nofo to tongi ai, le tangata le au pele pesite. E whaifo ile le ma insinia nga ke vaiang ka vale. O winga kangia mai le insinia le tangata le au pele pesite. O ia la anga poku le renta I runga. To tongi ai ia whaiana me ai,
matongi le power cash power o potu ile Maota o afualo le lana o so atule o so fainga a leo ia la tu lo la le maua tu ai pele pesite i runga le ana le potu le renting le potu ai maua tu ai ia le sa ave ma komisina langolango fainga palota le fionga ia afualo tero ia male se tasi o tamaitai e la te ngā lulu e fatasi le matanga luenga pole office of fainga palota le u failo mai foilo ni sua for mori maua tu ai lai le potu lea Ika mai ai o el tanto story le wa matu. Ya, maua tu ai la matu langa sia kia ko su e tu le lanto wa search warrant foi le approve mai el famsino. Su e tu le potu le o lo ia la au manosi e le fa tu la fonoina. O fana. Ya, male pauka le ko ingol isa fala au fa saina. Ya matu langa uma fa pena sa maua. Loka mai ai lo. Azolua valo te se male loka mai ai. Ai fato atu leo koe loka mai le tangata le sua faya pele pesite le ta ua o ia ana le potu le renti fato a loka mai le solua se full fa January to titi a masina anto loka le vale loka mai loa tu fatasi ile potu e tasi le na tau fia iyo a mai kuso le lawa a mai pele pesite tu fantasi matero i le la sela ia polisiao le malama mai ai lan tu sa ia pelo tu fata lota fata si le potu le na mai tu ia ma fata italiele te me fa masinonga le ala wa faile to lo longo fa masinonga ai te ia i leo ai mai ser fa masinonga ai le official fa masinonga il fa masino le na fata utaiele le case o le ala o te ile manu mai ai o le tana lea mai le fa matalanga a le sa avea ma foi le komisina lango le fionga afualo fo mai la netala e le o ia e ana e o a ile o fuai tu lo fa fonga le tu e o ile fuai le sa o fuai mana tu o le na langa tu tanga o le o fuai sa o fuai afualo o le ia tu tonu ia wala au fa sai ne le tu ingole isa o le me malia le ile tu lango le moni maule e no fa yetu o la o ilu male fa masinonga e no la ukala e se o kako uma o fa masingo e te tari tonu la utala le e se al fa masinonga sa o lo ia yo la to finga vang ai te lo se ele ase si fa masingo e silia ku mala fa masingo o le la o sia tie tu tanga o lo of o la ia tu tonu a le o mai le fa matalanga i lo mo fa masinonga e o la vai le of wai le sa o fuina ele o o no le of wai le le o o le fuai o le lilo pele pesite iyo maka kia ina ua ta pa pele pesite mo sana mo mau na ia tautino lu mo famsino e fionga famsino mai o me u mai nga maua ko leo o me u mai nga maua ko leo o la au malos e o ai le fuai e o me ia na tanga o le fuai o auena yeah. Si fa fonga mai e o ai me sai tu tono le tanga o fuai le sa o fuai afuaro o wena o fuai ana le fuai yo fa mai le kala mali le te fi antaile sau no ngale sunga le loio le official le loio sili le fionga tamai tai iringa noa fa mai lang kala e tasia la ufa lono antu i lautala e fiction iya ma foi na le upule o le fiction ma le non fiction fa mai e tasia la ufa lono antu i lautala ele sao iyo ele moni o te loa ele sau no ngale an loia ele o sautala iyo ke ko fa piola ukala fa tau na wa mai lunga i pengo fa matalanga pa mai sau no ngal tamai tai loia o ilinga noa le lo tu mole leo pa mai lana sau no ile o pele pesite o te langona o le story le wa au mai le wa e au mai e tutu sale leia male tala fo ile wa au mai le o lo molia o ke le longo le lua palo le sa ka penga mai i le sela ile poku le nga lo ka fa ka sei o lu
Iyo. O te lo o le lua orilia. Le nga kope mai I le poku le nga loka whakase I o lua. Le ua lua mai. Iyo. Ia peno ta whai atu. Le nga o lai whonga le whamisinonga. O lai whai eisa I ilinga I le ilawina. Peita. O le tātou te taratala noa mo tātou whasoa. E te ilo lau tala I whia whai atu. E se fo I le whai ngone I tu ai ngā. O oe e ana le whale. Le lau watua le tu ai ngā scenario lea. Ia, tatia ia la le case lea. Ai tātou taratala noa whaatusa. Le lau watua se whateitainga. Le lau watua se whateitainga. O le I oe le wamolia. O ia anga le whale. Fo ngā whale lua. Ia la watua se whateitainga. Pai whamaila na tala. Sa ia la sa la wha o ngā le potu le ilunga. Mai le whale antoa. Ia ai alu a whaianga pisingisi. La pisingisi malana masia na wole po le tangata whaingaruanga le tamaita. Ile la te whaingaruanga. A whaila la pisingisi. E tu sa e la te oe wha o ngā le potu lea sa orona whale. Le renta nga ia pelepesite. O lana story le na. Whamaila wa te ilea so lea. E o antu ma le sui lea o le au whaingaruanga. O te le ilo ono le upula au mai o lana wo. Wota maita, o te leilo la po se girlfriend, o se friend. Ele o mautinoa la le na, ele isi tātou wha maunga le nantūlanga. Paule mea mautinoa. O laina ia tautino, e lante o I masiana wōlea. La te whaingaruanga whatas. Ia la te fia wha o ngā ina pe po le ani tūlanga iai. Pamaila ni wha matalanga le li. O laiwa totonu o le potu, pe o la foi fatu ama na ro le ta ele tu lo lava fa malu fa fonga nga Samoa ina e tau fa manino le vai liule uma mai na fa malu sa ro suru lo na solo ia ai fa longo tu ai loi lalo ia o lai pe pa o mai o lai tu I mai tangata nga nga fa longo ko lai pe ku I mai kangaka a apa tu lo sa mo fa fonga apa tu lo ile o fuai le o pelepesite le tatie lungo le moenga o pelepesite. Ia wa piki mai. Ia ma fa mauru lo pe tui. Ia ai alu ai lalo se ia lo vai po ila tui mai le na lo atu ai. Ia o li malu le malo. Le wo atu ia ma le na fa ia lo le su engale na mawai. Ia o le story na le na ia fa ia. Usala le na tango tu atu I mai le vai le o ele o ia ana. Ia le ia pauka ia le kanga. Ai se fetu la fa pe la utala. A fa pe o e ana le fale. Fetu fa so ai. Io. A fa pe o e ana le fale. E fo nga fale lua so fale. O le fo I te renting ai se tangata. O le hale mea la e koe halua e koe fai ingi au pisingisi tono le potulea. O le mea la e toi halua e toi fai au pisingisi pe a fa pea e te leo malama I mea I e fai ko kongo le pokulea. O e tau mua mai le wingo la utala. Le la atatia la keis. Ai tatu tala noa fala wai tele. A fa pea o au e anga le fale fonga fale lua. E a pe fika fiangi poku ai kawanga yei poku lunga yei ma poku ilano. Ai o le tasi o potu o lo fale o lea e te rent outinga. E se tangata o lo nofo tutongi ya o e po sa wo pe rent pe ave fo yongo fo ai fuli. E fa manta o se no mo lo waru ave fa yengi se au pisingisi. E se mai. E te haruto e soli le potu lea e au noa masou malama I mea la e tutupu tutonu. E koe voi o le fisili mua le na. O le fisili lo na lua. E lau kaku karkala ngoa I fo e se a fisili a lo ia e se fo I tātou au talanga le a le porokalami. O le fisili lo na lua o te fia fisili ngia I le tua inga vaenga whapea. O le ala o me mua e fai. Pe a whape o le te ilunga le fonga whale a lunga o lo whale. O le te tūtū se potu se. Ka ho whaingoa ia whapenga, o le se le poku le kukue. Ai e whaalongo mai ua tu ia tu se si la lor whaitotoa. O le ale me mua te whaia. E nga e kango kuase I mai kulou so o se lava o tatia I le potu le o so potu. Pe tei kalo kaimi e ke savali mai I lalo e aru I lo potu, whai le leilo ofu. Pe te wala au mua I leo lo tui mai. Akari mai. Ioe. Petu ai fo. Walanga I te reo whaalongo kunga tulou. Ua mantua kiki mai whai tutoa. Ma lepe mai lalo. Ia masau le antua I tutonu le fōlengi leo. O le a fuai.
ona rush au me ye fai o tau mo mai e koi fo ia te au ia a fai o lau ke kuku ri fonga fale lua o lo fale pe fonga fare koru e fa longo mai wo ku ia ku la longa io ma tu ia tu la e pa wana la utala e fai o fio lai po ai foi le au ka fa pe fa tele o lo ni leo oi foi ni au ka fa vale wo mai ia so sa vale mai la lo se ia au sai mai ali sei ka fa se o fo ka o man ka ele a tu ai foi ala wa sa wa e aru sa o lo poku suru mai so ie tu mai so o fu po le ala io ai o le tu langa le wo ia ia fa tu ta tia tu fa pena yo o taf o le ala o fa msino ngai le tu inga me ma tu langa fa pena a le ala wa va tu mo le officer fa msino ia o te o fo la fo ya fa yo le tanganta le ai moni a fa fo i tau te tilo i le situ a fa i tau te tilo i le situ o le tala le a fa maoni ala ia le tanganta le o pele pesite o ia tonu lava ya na uma me nei ma tu langa fa pene ele mama le tu ainga fa asalanga i tu ia i le fa msino o le fo o mona fa manino le le ia ele sunga le tamaita iloia le na fa manino le le ia mo lo si le fia o au fa matalanga uma ye te fai mai e to e u atu i ante o e se tu langa mamafa ia pe a fa pe uma enga e sa o umala o e ana me ia ai tatia tu o tafa sina va enga o le e la wolunga te tonu se tato watu tu langa e fai ia o e la o e fa masinonga ma tu langa fo o la fa to fa la inga ioi o le a por sa o le tu inga ya o ka fofo tu yo tau fo la vata itai ia ile tu langa o lo ia ai tatia tu le fa to fa la inga official fa masinonga lisi vaenga o lai tula i Samoa o le case fo ilea in le molia i mal fale nga ina yo le swafa ta uleleia le na ave le tangi le sa ave masui fonga fitala o te fai tula utala o le matua ave vela o cases ia le tula i mai Samoa ma le tua fo yo le tasi le vaenga le na la walunga e le tulanga le na sa no ai le sa ave masui fonga fitala ia o le fo ona tua i le matanga luenga leo le tofa ia na fo toa tale manu keti le tulanga fo ile fa mai tasi le vaenga na play tele le panti le tulanga o le toi manu ia yo ana tau fainga balot ona o le tulanga le sa tua ia fa la wa tele ai o ia se tasi o le sa avea fo i maleo malo re malo ia ini upu fo i tau fa le ngai longa no tau le ia fa pesa ia tau faia ia ni winga mata ngai tau fosi ai se tamaita i leo ile ai date back ile luafe o le luafe su fiku po luafe mal fitu i taimi fo o lanto fa inga wenga e mana tu le sa fa la tele mai le fa tala noanga e lunga fo yo le setasio o ofisa fa sala la wi Samoa pe yo le ofisa le kalesi fa ka salen tu ina mai le fa tala noanga le ia setasio li malo le malo e fa sanga ana i le sa ve masui fong fitalai e onga tele tu langa o le cases le mana mata up o le vaenga la le te tilo tu ia wi i le tu langa o le case le e se ai fo yo talangona e pe ana fa ia tu ma le tu langa o le tanto prokalami o le ta ua i o le mea o le awe te so na fa ia se tala fa tupu e unoa ia mani mafuanga o iponi fa amonianga te tau tahua ia walanga le tate vai tunga tasi leo mata upu le ua tele na lifa ia o isi fo itanga tai ua come to light meia le ua fato ayala tu su e fo ona sau no le sunga pali i pano moala le fo le afanga langa su nena tu ona o le mata upu le ai le tau fa le anga ina o le ngoa tau le leia the defamations ava vai atula ia ile tulanga tasi le keiso makua mila vale fa nga zolonga o le o tele ava no sa tu inantu le official leo ile sa ia fa ia le tu inga le sunga ia pai tele le ta u mai pai tele Ernest e sa wai au mai ia moli mau ma fa mau ninga e ai mai so le tulanga sa fai ma tulanga sa tau tupu o le lava me fa pena e o umale so mo umale so lona lua ele ai lava lo winga yolanda tala ele fa peta te fa ia tu mana tu ta tu fa so
tātou whaasoa e tātou ia le isu. E le whaapeo tau turi le tangata lava ia a o le isu le tūlanga le a tātangia mai. O lea lan tate vava ia tu fo i tūlanga o lea cases. E le o malo si tele le tūlanga fo i le leo se wha maunianga. Walanga lena sa unoa le tamaita i leo pei o le sa tua ia. O ia le lena fai ia ile tua inga fo i le whapeo ia tonu lena tau tupu o ile vaenga lea. A o lea na fai maila na wha matalanga. Tustusia. Malana mori mau. Ia. E na te io e ina le tūlanga fo i le ainga o le kauole. Io e nga o le kauole. Mai e na o le tauole. Ai le ise mea na tupu. Ai mana tua fo i le ana wha au tele mai le whina ngalo le sa whaia le tua inga. Pai mai. O ia o nā fo i toa. Tu lau sua whalanga o la ua whailoa lau tele. Sa ia tau wha amalo sia. Sa tau wha amalo sia se tamaita i leo. A o avea ia ma tai nai le lantou pou le nai whea. O punga lenga wha o ngā. Sa ia tau wha amalo sia. Ai saule mori maua le ia le tua inga sa tau wha amalo sia. Whamaila na tala. Ia. Na o leole. E se le mali mai. Ia. Na fisiringi. E mo ina tupu le mele. Na tau wha amalo sia. Ai whamaila na tala. Ia. Na o ni upu ole. O le kalanga le au mai. Na o ni upu afu ile le peye ole ia. Ai le ise men kupu. Ka fiolai. Au te whai antu la utala. E sa o le leile. O iwa tailo aile. Tala le tuspa ia. O le oti ma le ola. O loo i le pule o le laulau whaiva. E tu i fo i le nei fiafi. O le oti ma le ola. O loo i le pule o le laulau whaiva. O mafuana o mana o e mai tātou whaasoa. Ia. Awala ngole isu o ta ua tātou focus i le mele o le no tuli mata ia. Pe au mai ni wha amaunianga langa kei lola au tala mongia e ese lo fia e mantua isa malale au kou whaaleanga. Ia lantou wha amaunianga. Maua le lei evidence. Makua io ya si ia ilo ulima kamakaku. Onia. E mantua ai o io e mo amene. E tatau ona mantua whaasala le e whaia le tau whaaleanga. Ai a vantu wai la ma wha maunianga. O io ya. Ai ona mea la le fo ile leo le. Arko inga me fo ile le whape mai ngao se ngalu e whaafua ai le whaki. Ona sa e whaalongo ai. Ini o nganga po ngi paki e wha makala i se si wai pio i le kele nga mapunga mai ai le meo le ori. Tama fo ia na ona poto lava. Iyo, whaina i whaakiki whanga o vai, ma le whaasise panga o maka. Ia na uma e role wha mai, e rola ka mananga, e roe, koi kau wha malosi e rea le upu. A le saule mori mau. Ia, o le ale winga o le mea o le, na o le tau ole. Manga ia, wale fisiri na tauna, o le ale winga, e eise kingo. Awa a tato woi turi le upu le o le tau wha malosi. Ongo winga. Ua lead le tūlanga o le upu fo i le wha peritania o le a. Tulo o le rape. O le ua a manta le wha tino ino le upu le na. Ia ua kau force 5 peyo ngangana i te lele au polu. Ua tau force 5. A le fisili la. Ole. E la vea i lalo le mele o le tau wha malosi. E te ilona lau tala. Mo o tau uma le fie whai le mele ole. Koe mawhau kasi. Toe mawhau tasi. Po o se fele meanga kau whai. E ta musua i mau atu sa te tala. Ai te ua halu se si ave whape wa fosi ya wele li le afa ko ola me fosi e fa wo le de viola ya a ole la fa tali le ole tua la pa tua ole ala yo na tau tilo ile cases pe tau yo te titi au tale in kale si tele iai ole tu langa le ole fa tali la va leo
ile au vatunga o whaamaunianga. Se avatu whaamaunianga. Lai whaakari mai lai lenga whaia kua inga. Walanga lena sau noa manino, whamai. Fia mauti noa la utala le whai. O te au maia whaamaunianga. O ke maia whaamaunianga. Ia lea la uwhaatari mai leo leo, nea tantari. Po a whea o tuai whaamaunianga. Ia, tarosia ai o kausue. Ioi, lea ngau whaifuisi umi o kausanga taruai. Saula ia le vaenga o le keisi muli le tu mana o tala noa tuai wahe pia relate umatamai. Lela wa ia Samoa ia le se tasi fo sui fasala lau fo ilea mai au se talia. E feo lolo taimi e masani ona ona oso mai lunga fo ile le notifications. E tuala utala le. Tele na share mai fo ia le to tele o mat o feleni mai lan to feleni Maota feleni fantasi. Tele la na share mai ai lunga le tamal na le mai ia fasala lunga fo ia le sunga ia tiu malu mai fea. Nang le ufa ala wilo mai lo na sua fai Samoa. E tele no vai tu le fatala no mai fo ile tai o le tu ngai manisio. A me se fo le fai lo tusi. E ia fo ila por kalamena na o fa longo ia i matulanga fa pena. Ia tate fai atu la fo ita ia. E matua u lo tamoa. E ata fa longo atu. Ele taimi le matua ti teiors mai ai ele tangata fa sala laulea. Ia amionga fo ie le sao ma amionga pio. Le na te tango claim o mai o mea pio ia. O mea ia e matua ti teiors mai lava. A le ala o matula i mai Samoa. Le whela ua kaofia i Samoa. I le tūlanga leo la ua iei le mōlianga. Ua rātu i taua lantu i le whailau tusi. O le vanga whau whaia le fast. O le tō whaia wau. Ia le ua lantu i le tūlanga leo le mōlianga o le tangi. E whaasanga la i le sunga i le whaasala laulea. Ia ono ni upu tau whaaleanga. Ala ngor whaasamoanga sa awananga. I kau pia tau le mafatele le upu tau fai. Ai pia manga ia le upu leo le dala leo le upu tau whaaleanga. Iyo. Ia e whaaleanga ina i le tamali anga o si tangata. Po o ni tangata. Ia o le lana luantu e usu fono. Ia a lea ua luantu. Ia lea la ua apirikia mai Samoa. Ia mantau fia. E tūlanga se i. Ilo ino leo whamaunia lo fiso leo. O le ua iei le morianga. Al morianga le tūlanga le tau whaaleanga. Ia e upu fo i le aini whaamaunianga. Ia o le tūlanga fo ila lea. E tasi lava le exit plan e mawhai ai ona whaamaunia. Ia ua manatua. E se i vanga ngā ua whaamaunia o morianga. Ia. Pato a whaamaunia leo se vaenga. Ai manatua o le i le vaenga le o le molia o le molia. Ai le i whaamaunia. Ai manatua fo. E tasi ala le mea tangi mai ai ma mo o mia e le whamasinonga. I le fo isui whaasara lau. Tango e au mai au whaamaunianga. Tango e au mai whaamaunianga whapea. Nga ewa ai kingo. Nga ngau i kupele a whakikainga. A whapea lewa e whai mai nei. A whapea lewa e whai mai nei e ngau i pai. Tango lai au mai whaamaunianga. Na ewa ai o mata. E ngau i. A whapea lewa e whai mai tulou. E mulilua pia la whai. Sau e au mai le aso. Ia. Unga whapea me mani whamsingon. Sau e mai le aso. Na e mai moa ina ai lea. Lea whainga. Whea kua i fo. Awai o le tele o le sivaenga le whai mai. E au ngā mea nei e le sona i mo o e le te fia lau mea ia. Ia. Awa o le tele a le taimi ta te whaalongo atu. Ia mea ioe lau me mei. Fo ia. Ia le te lango le ainga la ai fia lea. E te ilo la tala. E au ngā e le sona whaafonga le lea ia o e le te fia whaile nā mea. Vai oi te ua avatu le whamasinonga whapea le whamasino. Sau e au mai le taimi le na e tūtū ai lalo se la au ma e matamata i mea ia. Tango e au mai sao. Au mai sao le taimi o le itu la o fea fo i le na e ioe whaatua pola mai ai ma e whaamata iwi mai ai o tutupu mea ia. Wata te whai atu whapena. O le mele i tato. O le si e tau alunga i le tanto whaasoa i mea nei.
O le isi au wala le nei o le tangata aisi. Kei lo se whaentua lau tala lea. Tasi leo winga o le tangata whee. Ela ufa ia kua. Tasi le nei winga o le tangata whee wo o iloa. Mare mo le tangata fia ola. O le tau whaleanga. Ioi. Upu monia. E ke whaalongo lo isi tangata o tau whaleanga tu sesi. Kei rola ukala. Ia e ka penga penga e whai usi aisinga ke le. Leo o fa yantu io esa o iri kenge foi lelo yo poki menge la ukala io tasi lea a mionga ale mori tanga taisi o le fainga le aisi le ua yai nei ono po e na ona saua o le vili aki oi peke rua whekauiro ma lori e ha mai lo waso laukama o Iya, vai le amakanga. Pue le mai ya. Amu ia foi o tau le avatua ina tipi. Iya. Le amatanga le na o le tanga tau faleanga. Ele amaka ai o lai sa uni aisi. Ai kangola, kongi mua mai kamanga. Laukama foi le o vai ku nga ai pue me le duaka. Ko ai e ko kele kanga pue me mako waka. Ai fa mai si wangalo vo ya oi ke va ai oi nga mako we van vazole o per kaiso ai vai le faingo oi ai vai ke va mai o le makua io e ke ai kupe io e ongo ko rua io ai uma nga ia le faingo tau faleanga ai fa mai la do fa ma vai ai fa mai uso ai le singa do se fu mani Tato malolonga a foi mai fa mai an tato por kalame la sanga akaya kuya inunga vai sa wiki tato malolonga a fai te mo mia o loa mai Samoa manisio atu moto le Pasifika e pe yo fiti matonga e na o le tasi lava le marketi te mo mia le Tasi Market. Tasi Market ele ngata I fua whatoanga e maua fo'i ia te maisi me tau mafa mai le moana. E peia ona ufa yatu. E te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai. Numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo'i ia soi. Maua fo'i le umala mai tonga. E le ngata I lea. Mo ila tau e fia le tātou tamo le whae. E te maua uma lava I Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei. E maua tātou pusa pisupo. Tu ainga le leia leo le pama. Le gata foi lea. Maua pusa moa. I so tu ainga sizes. Whape foi la kako pusa siu pipi. Panse mai ngar ka pusa siu ngar whaple mole. Tai. Tama ia mo whara. La vergata foi leo pusa pepe. I le Tasi Market. E maua fo'i ipu mo whaalawe. In bulk I le Tasi Market. Ia le nasa moa. A mai ala o na fai umala u whaatau I nei le o nanga le Tasi Market. Aua nei e tu mui. Ai alo fai nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo I le lātou o nanga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lavare no fuanga e te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road I West Auckland. A le ngata I leo papakura I South-Auckland. Can you be my wife? Iyo taimelo watile use fulu minute wate nei le intu lai ono watanto wantu fo lam fai wala fo ia program le manga le fiafi e wana ingalo le tantu Tasi Market marilanto onanga fa mali loto wa fo ia fataunga tau mafa mai Samoa tau mafa mai Tonga fiti mai se fo yo lo tonu New Zealand tasi level for lo te mana tu le Tasi Market ma fai fo on la fo lo tupe fo ngai le onanga le MoneyGram and mai se an lanto officially nai Triangle Road I Messi Road o nai ma fai ona fai ile unanga le la fo tupe ele MoneyGram ya o man fai lo fa tau mana tu ona yo tanto ai ngara kan le Pacifica Family Health Group ya ele lanto official o tu Pembiwa Queen Street and nganta fo ile Weymouth ya ina I Mrewa yo e te afi yai ya te tala tu mo o a fai o le nanu lo fa fitauli iyo a fai o le te tau musu te tau walu ona e rua tu fa pe ngango mai se ingia iyo
ona ai polo feu fa solo antu au te popoli au fo I te atu matangi e iai lava alo ma whanau Samoa tai mali e ma whai ona whaongaina le tātou ngana ia e whaasoa ia te oe I tūlanga fo I olo ia ile mo mianga ioe a ole tūlanga le na e pe ona whaitula utala e nana ufa ia tūlanga lea wa mafua ila whalau tele lau tala wau tele sona whatua fua se tala e nana ufa ia tu o le tangata tau whaleanga e le tangata whee ioe awa o lea le tu e yeile si tangata e mantua I loto lava e paualanga me fai o le whaleanga nga o lesi e whaonga ailungo social media o porukalame o alava wafo ila lopo ma waisina meitu a pia sole e whai lea o meo lela ingosia uma o me fai e o ki posi mai sisi me kau ioe ai e tangoa o e te halu sao ioe pa uia e io o ile pea lau savalivani ela foi nga porukalame ia e pe on o fai atu ele fa pe a e ja pipi na fi o ia fast na fi fiala ia le ave na o news tau io le hai ai a o me wa vai tunga pe o tau a ia mai fo initial vai nga o le te lango langoina na pe ili te tau alo tuanga ele ma wa lunga proclame le ne o le pomoni fo wa o fi we meli na inisi fo o sui fai pule ele le fo o tango e fa mani no antu io te o tau pe mai le wo ka fiu o te fiu fo e tau meli ma maua mai no mera ma o vili sa o la vai ia ele mawani ele o maua mai ni o la to wa no e lungo le proclame mo ela lete fa fonga mai ia ai fa pe mai ia mai fo ia mongia vango fo ngale mai la o HRPP ia le fai pule ia o le wo taliatu ia inisi sa o fi so ta ia tu ia o ifo inisi na io mai ia ai to pull out the last minute ia ala le ta wa tuale e sua fa out loya pe ana ava tulunga manto post le Vaetolo entende sa ile sui fai pule le HRPP na malia mai o le asaulunga e faila matala matulanga fo ia ilo no finanga ia ai pe to 5 minuto a mantal ma fatal no ia ai to fa malulu mai tulanga lana ia ai o ia matulanga le vetunga le onanga le tanto BluTV le ai taute tau mo faila mo le ala fo ala yon au mai minister io le kabineta ia ono le malo le se o mai fa manino ia ma fa mala malama e wai le fa beta ita e le par fainga malo ai o talu interview fa so for interview ngo minister national wala ngai ele o le government e fa pena foi la tulang a o foi la issue fa pene le ai tau te haru se sa o ha io o le ala vale tu au te ia mal panti le tau wana ai se vanga la te si la fia le ia le tangata pi fa fe elo na soifuanga ona foi e musu e te tau tasi tina na lua tu o le vangulo loko la ki fako iai la aleanga I male tamali anga lo na ainga ta uleanga tuai masua fa matai a lai fie fai mana tu ele lopo fe rolo sing seleng yo mo wat tu ifo ya ai le ya silia si me manu mangu ke maua male filemu ya a lai tan na ya ya ai mole tasila na tip mo tanto e ke a makalonga e whanongo tangata na o le asa uni e whaleanga le e tiro filo ona e turi matai lea o fie whasifo iai e whai ua e alfa pe mai ia vai au tikeria kaunga awai ki koe haru fo e la kou pinko o le fo whaila uia pinko ia ala se mamao le menga kami mai ai whai ua e ngat mai awangi e koe whakau whai fo e la kou whai e robo whiranga oi mai sa ue whakau au whai ai vai le whai ngofi ai sa ai pawar whai ngofi ai lantu te mana o se tangata I se mea ta usa o lo fina ngalo ai ufu te lantu whao ngā le tamali anga o le isi tangata e te taamilo mai ai awanga awai sola le amio leanga ai tuli lo ia o tulanga whapena ia ai o le tanta longo le na ia awu fu i e wha mai mawono taimi I se tangata e te wha longo tunga e whai mai ia e leanga pai e leanga la whai ioi pe ona ufai atu le tana lea o le upule na le tusi o le ola male o ti e le pule le lolo whaiva ta ua i o le na mea rono winga a e fia mana o e manongi o le ola ia kau whainga hola me sa lolo whaiva tu lolo whafonga sa molanga le upore tusi ia a whapea ua na o le oti ta fefe pe anga liu kingo mai ni me whai e le lolo whaiva ala o lani tanganta ua maali liu o no whainga le lolo whaiva ia le na
Ia, ai o tūlanga nao nisi o tātou updates wa tūlanga o iei Samoa. O ringalo, o le whapitoa le tātou Pacifica Family Health Group. Leo lo iei le teimi mo le nei vai aso. E mawhaiona e alu e like le la tō page whapene ilano na whainga. E te tango le fasili le nei, e te tango e messenger mai. O a addresses e lua. O a addresses e lua o le tātou Pacifica Family Health Group. Lea tele na whaalau iloa antu e mawhaiona e tala au ma e susu ia. O a addresses e lua. A e whai mai ngā rakasi e sao. E se, te tau ona sao uma address e lua. E iaila marona conditions. O le conditions, e send mai au i au tali le messenger le BluTV. Send mai le messenger le BluTV. A whapea siaki antu, ai e tele i likinga le page. Ia e se fo. E te tau ona e tango e like mo mua le page a le Pacifica Family Health Group. Ia le page le nailunga o le Facebook. Pacifica Family Health Group. Ia le na, e te taulanga e tango e like, ona e tali mai la ia le. A whapea e sa o au tali. Ia ona alu leo lo wingoa i le tātou sei. E mawai le tātou se lauta la petrol voucher i le moto Samoa. Ia Malaysia tātou se lauta la. Ia e bule ai oe i lau whaataunga e whai mo Samoa. Ia le na, ai ua toi tātou proklame tātou whaapitoa le na. E te omi mai la i le tātou messenger o le Tautai ai. O le BluTV e au mai ai au tali. Lua tari sao ai te tau ona siaki atu oe o lewa e like le page. Siaki o ke le like le page le Pacifica Family Health Group. Ia, sorry se mea e se umatusa pe sa au tali. O le conditions e te tau ona e like le page. Ia, le na? Ia, e tau afa pe e sa o ia o e le i fafua. Tumana tuale au nanga le Pacific 40. It's an overseas, e mawhaiona e whaia e lunga online, luna winga pete Amerika, pete Australia, e mawhaiona e whaia mō lou a inga i Samoa. Ia o le tātou whaapitoala na e tau lantu le tātou major sponsors le Pacifica Family Health Group. Ia, e i le tātou vaccinations le whaile aso whareile nei. Ia, se tui whaurunga le tātou posters le na, whaliu le la, po le whaliu le la. Ilona faliu le la ilona tau afiafi Vex event ina il tātou Pacifica Market ia le aso suma lima le aso whareile nei ile tau le iwa ili tai awa nga ili toru le fiafi ilona winga tala awantu whaisina u whaataunga te le tātou o loa tau mafa me tau lima wa malava vaenga me whaiona whaatau maua na ili tātou marketi ia ona e afia ni lola ia lea e whaiso tui matulanga whapena ia ine tātou giveaways ia mo le aso pe a e tala awantu. Ia o le tātou proklame na le vanga la fiafi. Ia ori tia le tuatua taimi la senga ngana o le tau tamali la foifonga mate le pe ono whai atu. O tātou whaasoa le nei vanga o le fiafi. Ma wala tātou fsau ta inga ma tātou minister masani la soa tai au. Ia tau urunga tua ile proklame. Ia alofa tele mo o tau tangolo o mile share. Ta alofa tua ile tau fata tamati. Ia meise fo i o le tausi. Ia, Manuele Mikaele, ioi, whaatalofa mau wholofa antu. O tau i Samoa, lea e whisili mai ai Manuele Mikaele. E sao, eke e mwhaifuina e taalo mai mana tua, e te alu e like le page. Tali mai le whisili. Send mai lau tali le messenger. E manuia. Ia, e laku sa oa ia oe Manuele. E laku sa oa ia oe ia le voucher pe a whapea oe le tanga tau le a manuia le tātou sei. Ia, matulanga whapena. Ia, so i fo Manuia Samoa. E te atu ele tōro tū so i fo maua se malolonga le pōna nei tātou whila i le anson tai au. O unanga le nei, le BluTV, ma le tātou proklame le tau te ia, e Asiata Pio Vaoliko, a lofa tele mo oe. So i fo me manuia. The reason why I love Talofa Voucher, it's easy. It's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa Voucher. For you, for me, for Samoa.
tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sa ma le tele o nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swahau mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sa, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai. We'll see you again and God bless.